posla tamo puno gužve, ali situacija u suštini ista, niko ni s kim ne može, niko nikoga ne voli i onda vam to dođe od prilike ovako. Srbi mole Boga da komšiji crkne krava. Hrvati mole Boga da susjedu krepa krava. A Bošnjaci, šta će drugo? Mole Allaha da komšijama lipše krme. Inače smo imali izbore, kao što znate, i o ovoj ružnoj strani izbora, bar kad se gleda iz naše perspektive, ne bi ga govorim, reći ću vam samo da su Bošnjaci u Bijeljini izašli na izbore sa procentom manjim od 30%, što je stvarno loše. Ali smo se zato naslušali razne obećanja, nema šta nam nisu obećali i nema koliko puteva, fabrika i koje čega drugog nisu otvarali. Čitam u Srednjoj Bosni, kaže, otvorili pola tunela, nisu stigli da naprave čitav potlak. Dobro, ne moramo cijelo večer tužnim tonovima. Kad smo ušli ovdje, treba da počnemo ovo večer. Meni moj Emin kaže, nema mnogo svijeta, mogli smo i svima pokloniti po jednu ružu, po jedan svijet damama, a kaže muškarcima, slobodno možeš visi babe, njima nije ni ništa. Ja ne znam zbog čega. A da vam kažem još i šta ima novo u Bosni, za one koji nisu dugo bili, kao što znate imali se